kugeza ubu santre ya Karehe ivuyemo intare za Sarambwe zimaze kuyigarurira. Turitega iki? Ni igiki kigiye guhinduka kuri urugamba nyuma y'ifatwa rya santre ya Karehe? Anukuvuga ngo ikintu turi bwitege nta kindi M23 ibice byose ikomeje kugenda ifata. Ni nini yenye tunapaswa fanya tulete amani kwetu Kibarizo? Kwani Kibarizo ni kwetu. Tufanye nini? Jo tulete amani. Aya ni amakuru agezweho. Ni imirwano ikomeje gusatira umujyi wa Bukavu. Aya ni amakuru agezweho ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatanu, ni ku itariki ya 7 Gashyantare 2025, aho tugiye kurebera hamwe uko ibintu bihagaze kuva i Goma kugera no mu bindi bice bitandukanye. Muri amakuru turaza kubabwira uburyo Burundi bukomeje gutegura ndetse no kohereza abasirikare mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kandi kubabwira ko imirambo y'abasirikare ba Afurika y'Epfo bapfiriye muri Kongo yacyuwe inyujijwe mu Rwanda. Turaza kandi kubabwira ko kugeza Loni iri buze kwemeza nibigiye kohereza itsinda ry'iperereza ku byaha byakorewe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hagati aho imirwano ikomeye irakomeje, ikaba rero igeze ku ntera nto isatira ikibuga mpuzamahanga cya Kavumu gerereye ku ntera y'ibirometero 35 ugana mu murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Bukavu. Rero ni amakuru akomeye tugiye kubagezaho mu buryo burambuye. Ni mu gihe kandi bikomeje kugenda bitangazwa ko FARDC ikomeje kugenda itakaza abasirikare benshi, aho bamwe bari kugenda bahunga urugamba, abandi kuri ngo bikavugwa ko bakomeje kugenda bagwa muri iyi mirwano. Reka duhere ku nkuru iri kuvuga ijyanye n'abasirikare b'u Burundi bakomeje kugenda boherezwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru dufite aravuga ko leta y'u Burundi iri mu mugambi wo kohereza izindi ngabo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo iherereye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikigamijwe no kugira ngo izarinde umujyi wa Bukavu mu gihe umutwe witwaje intwaro ya M23 ukomeje kugenda wegera uyu mujyi ushaka kuwufata, nkuko byasobanuwe na radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI. Ingabo z'u Burundi ziyongera kuri batayo zimaze kugera kuri 20 zoherejwe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bikavuga ko hagiye koherezwa indi batayo ya 21. Amakuru avuga ko mbere yo kohereza abasirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu minsi ibiri ishize babanje guhurizwa mu kigo giherereye muri zone Gatumba hafi y'umupaka. Iyi batayo izaba rero ijemo ingabo nyinshi z'u Burundi ziri muri Repubulika Demokarasi ya Kongo kuva mu mwaka wa 2022 ubwo batangiraga gutanga umusada ku ngabo za FARDC. Ubwo ubuyobozi bw'iki gihugu byombi bagiranaga amasezerano y'ubufatanye mu kurwanya imitwe yitwaje intwaro muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Ingabo z'Urundi zose zabaga muri Kivu y'Amajyaruguru zamanutse muri Kivu y'Amajyepfo nyuma yo gutsindwa na M23 zijya gukomeza ibirindiro by'ingenzi cyane cyane ibirimo ibya Kavumu ari ikibuga cy'indege. Ni mu gihe kandi ubwizi ngabo ziyobowe na Brigadier General Posier Hakizimana uzwi nka Mingi zakurwaga muri Kivu y'Amajyaruguru byoroheye M23 gufata umujyi wa Sake wa Goma. Ubu bivuga ko uyu mutwe witwaje intwaro uzafata Bukavu mu gihe kiri imbere, mu gihe ibirindiro byawo bizakomeza kugenda bigabwaho ibitero. Nta kabuza biri gutangazwa ko abarundi bashobora kuzisanga bari ahabi ndetse bari no mu byago bikomeye. Ibi rero kandi ni biri kwa mu gihe hari andi makuru intare za Sarambwe ziri gutangaza, aho rero umutwe witwaje intwaro ya 23 uri gushinja ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo MONUSCO kurekura abasirikare ba FARDC n'abarwanya umutwe w'iterabwoba FDLR 100 kuva M23 yafata umujyi wa Goma mu rukera rwo ku itariki ya 27 Mutarama 2025. MONUSCO yakiriye mu kigo cyayo abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abarwanyi ba FDLR na mu mitwe itandukanye harimo Wazalendo bagiye babahungiraho kuri ubwo bakaba bakibacumbikiye.
hari abandi bahungiye i Bukavu mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo banyuze mu kiyaga cya Kivu, ndetse hari n'abahungiye mu Rwanda banyuze ku mupaka uhuza u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaragazaga ko ariho hari umutekano kurusha ahandi kuko urugamba rwari rwabakomeranye. Umuvugizi w'urwego rwa M23 ku rwego rwa politike Bwana Lawrence Kanyuka aherutse gutangaza ko kugira ngo abakeneye ubutabazi bafashwe, uyu mutwe wafashe icyemezo cyawo bwite cyo guhagarika imirwano. Icyakoze ntabwo guhagarika imirwano byamaze igihe kuko ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ririmo n'ingabo z'Uburundi ryatangiye kugaba ibitero ku birindiro bye mu 23 muri Kivu y'Amajyepfo mu bice birimo Nyabibwe, rikaba rero ryarifashishije ibikoresho birimo n'indege z'intambara za Sukhoi 25 kuko Kanyuka yabivuze mu itangazo yasoye. Kanyuka yasobanuye ko MONUSCO yarekuye aba basirikare ba FARDC n'abarwanyi ba FDLR ijana yari icumbikiye mu kigo cyayo kugira ngo bashye kwica abasivili mu mujyi wa Goma. Yahamije ko 5 muri bo bafashwe. Yagize ati twamaganye bikomeye ibikorwa bigize ibyaha byakozwe na MONUSCO i Goma, yarekuye abasirikare ba FARDC n'abarwanyi ba FDLR ijana bari bafite intwaro kugira ngo bajye kwica abasivili muri uyu mujyi. Twafashe 5 muri bo, 3 ba FARDC na 2 ba FDLR, abafite intwaro 4 ndetse na grenade 3. M23 yatangaje yiteguye gukomeza kurinda abaturage n'ibirindiro byayo kugira ngo bidahungabanywa n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ashimangira ko igihe gifite icyifuzo cyo kuganira na leta kugira ngo bashakire hamwe ibisubizo by'impamvu muzi y'umutekano muke mu burasirazuba bw'iki gihugu. Kabari ari byo yatangaje mu gihe urugamba rukomeye rukomeje kugenda rufata intera, ndetse FARDC kabikomeje kugenda yongera ibikoresho ndetse n'abasirikare mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ariko biratangazwa ko ibi bikoresho bari kuzana bafite ibyago byo kubitakaza igihe icyo ari cyo cyose bitewe nuko FARDC kuri ngubu yagiye igaragarwaho n'intege nke, aho mu gihe cy'urugamba rwabaga rukomeye wasangaga abasirikare b'iki gihugu bati ibikoresho bakiruka bakabangira ingata, bigahita byorohera umutwe w'amoko yarateze kunguka ibikoresho ibyo n'ubundi bagiye bakoresha bafata ibindi bice. Mu yandi makuru rero tumaze kwakira nuko M23 yafashe Karehe, birera akaba ari bigezweho nyuma y'urugamba rukomeye kandi rukaze rumaze igihe ruri kuba. Na makuru mashya tugeze nonaha ubwo twari turi muri studio, aho imboni yacu twandikiye igira iti umutwe M23 kuri uyu wa gatanu ku itariki ya 7 Gashyantare umaze kwigarura centre ya Karehe yo muri territoire ya Karehe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Uyu mutwe wigaruriye iyi centre nyuma yo kuyirukanamo ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zigizwe na Wazalendo, FARDC ndetse n'ingabo z'Uburundi. Karehe kaba yafashwe na M23 yongera kuri centre ya Nyabibwe. M23 yigaruye mu masaha make ashize. Ifatwa ry'i centre risobanuye ko inyeshyamba za General Sultan Emmanuel Makenga zikomeje gusatira ikavumu iriho n'ikibuga cy'indege. Kuri ubu hari impungenge zuko M23 ishobora kwigarura umujyi wa Bukavu, ikomeje kugenda isatira, ndetse amakuru ari guturuka muri uyu mujyi aravuga ko bimwe mu bikorwa byatangiye gufunga imiryango, ndetse bamwe mu banyamahanga bakoraga business bakaba batangiye gufunga amaduka yabo, bakaba bagomba guhunga nkuko rero bakomeza kugenda babivuga. Birakaba ari ibintu kuri ngubu biri kwa mu gihe bitangazwa ko abaturage bari gusaba ku bwinshi ko leta yakemera inzira y'ibiganiro aho kugira ngo abasirikare benshi b'igihugu bakomeze kugenda batikira, kuko biratangazwa ko abarenga 2500 ku ruhande rwa FARDC nibo babashije kumenyekana baguye muri zasanambwe zakoze yo kwigarurira umujyi wa Goma. Biro bikaba bigaragazwa nk'igihombo gikomeye, ndetse no kuba igisirikare kirushaho kugenda gicika amazi, ari nako kigenda kigabana ibikoresho byabo bigenda byangirika. Reka dukomeze n'amakuru yacu n'ubundi tujye kubikomeje kugenda bivugwa. Rero andi makuru ahari nuko imirambo y'abasirikare ba Afurika y'Epfo bapfiriye muri Kongo yacyuwe, kabari yanyujijwe mu Rwanda nkuko amakuru ahari abivuga.
ni imirambo y'abasirikare ba Afurika y'Epfo 14 bapfiriye ku rugamba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ikaba yacyuwe no muhango wabaye kuri iyi tariki ya 7 Gashyantare 2025 aho yanyujijwe mu Rwanda. Imirambo yanyujijwe ku mupaka munini w'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uzwi nka La Corniche cyangwa se Grande Barriere. Iyi ni imirambo yanyuze ahagana ku saa 6 z'amanywa itwawe n'imodoka z'ubutumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubutumwa bwahawe izina rya MONUSCO. Nyuma yo kugezwa mu Rwanda, imodoka zitwaye imirambo zakomereje ku mupaka wa Cyanika aho zigomba kwerekeza i Kampala muri Uganda mu rugendo rwo kugira ngo berekeze muri Afurika y'Epfo nk'uko bikomeza kugenda bitangazwa. Iyi mirambo rero ikaba yari yaratangiye kubura nk'uko bivuga, kuko rero byemejwe n'umunyapolitike tavuga rumwe n'ubutegetsi witwa Julius Marema wo mu ishyaka Economic Freedom Fighters, aho rero yatangaje amagambo akomeye. Ni mugero umuvugizi w'amakorati ku rwego rwa politike Lawrence Kanyuka yavuze ko abasirikare ba Afurika y'Epfo bari mu kigo cyabo ndetse n'intwaro zabo zose, kandi ko M23 iri kubafasha kubona amafunguro ndetse n'amazi. Yagize ati M23 nta mugambi ifite wo kugira n'abasirikare ba Afurika y'Epfo bari mu kigo cyabo n'intwaro zabo zose. M23 iri kubafasha kubona amafunguro n'amazi, bakwiye gusaba leta yabo kubacyura bwangu. Abasirikare bari muri iki kigo bacungiye umutekano M23 kuva ku itariki ya 27 Mutarama 2025 ubwo abarwanyi b'uyu mutwe bafataga umujyi wa Goma. Ni mu gihe rero hibazwa byinshi ku butumwa bwa Sami DRC abasirikare ba Afurika y'Epfo barimo bakaba rero barimo muri ubu butumwa mu buryo butavugwaho rumwe. Ku itariki ya 8 Gashyantare 2025 Dar es Salaam muri Tanzania hazatangira inama izahuza umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC ndetse n'umuryango wa SADC hagamijwe gushaka icyakorwa kugira ngo amahoro n'umutekano bizongere bigaruke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abakuru b'ibihugu bya East African Community bagaragajwe ibiganiro hagati ya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na M23 aribyo byakemura intambara ihanganishije izi mpande zose. Ngayo nguko rero ku murongo wa telefone reka twakire Karemba Aimable tubwire operation yo gufata centre ya Karehe yakozwe gute, bimeze gute. Bwana Karemba Aimable wongeye kwirirwa neza? Mwongeye kwirirwa neza bwana Riyo. Karemba Aimable arumaze kumpa ubutumwa umbwira ko na Karehe centre iherereye mu ntera nto uvuye ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kavumu nayo imaze kwigarurirwa n'intare za Sarambwe. Ibi bikozwe gute? Abasirikare ba FARDC niriye kosa bakoze ritumye birangira ni centre yari ikomeye yigarurirwa n'uyu mutwe? Nukuvuga ngo mu bikomeye mu gitumye intare za Sarambwe zigarura ino centre ya Karehe nta kindi. Yego. Nyuma y'uko habayeho icyitwa situation idasanzwe ku ruhande rw'abasirikare ba FARDC, nyuma y'uko intare za Sarambwe zifashe biriya bice bya Bunyakiri biri hejuru y'ikiyaga cya Edouard hera mu bice bya Katana ndetse n'ahandi hatandukanye. Yego. Haje kubaho yuko abasirikare ba FARDC bagize gutyo bagategura umusada bafatanyije n'icyitwa umugabo witwa Lieutenant General Masunzu ariwe wari wahawe operation yo gusubiza inyuma intare za Sarambwe kugira ngo zidakomeza kwigarura ibice byinshi byo muri Sud Kivu. Yego. Ariko uyu Masunzu bivuga yuko hari abasirikare bagera kuri 700 hivanzemo Higwe Special Force abasirikare bagera kuri 456. Yego. N'abasirikare b'abarundi bari bateguye kugira ngo bagire gutya basubize intare za Sarambwe muri biriya bice bya Bunyakiri zakomeje kugenda zigarura no biriya bice bya Shanjo no mu yindi misozi itandukanye hariya mu bice bya Katana n'ahandi hatandukanye. Yego. Kugira ngo bafungire babanire muri ya misozi ya Kabare ndetse no ya misozi ya Rwiro. Ariko ndakubwiza ukuri yuko ahantu byabereye ikibazo gikomeye nuko ngo abahibu barenga 400 hafi 56 bakomoye abandi basirikare ku mirongo imbere ku rugamba, aho kino gitero cya FARDC mu gusubiza inyuma umutwe 23 muri ya misozi hari Akarehe cyateguwe muri ino misozi yo muri Sud Kivu. Bivuga yuko igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC uyu witwa Lieutenant General Masunzu uyu musada yari yawuteguriye hano mu bice bya Kasese ndetse n'ahitwa Mangembe hasi cyane ahitwa muri Fizi, niho uyu mugambi wari uri gucirirwa n'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC, aho Masunzu ari imanukiye yagiye guha briefing abasirikare ba FARDC. Yego.
ariko iyi briefing yatanze afatanyije n'icyitwa abakomando ba FARDC n'aba FDL n'abasirikare b'abarundi ng'abasirikare b'aba Special Force Hibu Eagles Anaconda ndetse n'abandi batandukanye bagomoye abandi ku mirongo y'umuriro kugaba barababwira bati mwebwe rwose ibyo muri kuvuga ntabwo mubizi ni gute mwamubona intare zasarambwe zatangatanze ibice byose byano muri Karehe by'umwihariko n'inzira z'amazi bazibanye inzira ziri strategique ku ruhande rwacu agace ka Katana bakinjiyemo ibice bya Bunyakiri bakinjiyemo imisozi yose itangatanze inkengero z'ikiyaga cya Kivu imisozi yose itangatanze ibice byegereye hafi y'ikibuga cy'indege cya Kavumu urabona batugira intare zasarambwe zatugiranyemo bati murabona ibi bintu byagenda gute ko nimuramuka mwatatse muri bwongere gutakareza ubuzima ku mirongo y'mbere ku rugamba biza gutuma rero igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC uyu nguyu witwa Lieutenant General Masunzu abasirikare bamutereranye ku mirongo y'mbere ku rugamba kuko n'imisada bivuga yuko yari igiye guturuka ahitwa Mugenderwa ayo misada yari igiye guturuka ahitwa Ruhihi mu misozi ahitwa Kakondo no mu misozi ya Karongi na Kindumbi na Birava biriya bice bitangatanze Kavumu byavuzwe bati muramuka muvuye aho ngaho ni ibwirizwa ryatanzwe n'abandi basirikare bakomeye ab'igisirikare cya Kongo FARDC bati muramuka muvuye aho ngaho byanga bikunda intare zasarambwe aha hantu zigeze zahita zimanuka ku muvuduko wa hatari ndetse zitwinjirana no ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Nibyo Bwana Karemba Aimable kugeza ubu centre ya Karehe ivuyemo intare zasarambwe zimaze kuyigarurira. Turitega iki? Ni igiki kigiye guhinduka kuri uru rugamba nyuma y'ifatwa rya centre ya Karehe? Nukuvuga ngo ikintu turi bwitege nta kindi M23 ibice byose ikomeje kugenda ifata. Yego. Ibifata kubera impamvu ntabwo igira gutya ngo ifate ibice parts cyangwa se n'izindi mpamvu wenda zidafite icyo zisobanuye. Yego. Iyi centre ya Karehe ni centre imaze iminsi irimo icyitwa ubugizi bwa nabi bw'abawazareno ndetse n'aba FDL aho ubujura bwari bukabije ndetse no kwica abaturage bya buri munsi byakomezaga kugenda bigaragara kandi hakicwa ng'abashinzwe ariko bafite abana babarizwa mu cyitwa M23 ndetse na AFC ng'abafite imiryango irimo abantu babarizwa mu cyitwa AFC. Yego. Ibi rero nyuma y'uko bigaragaye bikomeje kugenda biba ikibazo ku rwego ruri hejuru abaturage bahanga bagakora mobilisation kugira ngo bashishikarize urubyiruko kwinjira mu cyitwa wazarendo benshi cyane ba hano muri Karehe barabyanze by'umwihariko imodoka zaje guparika hano mu centre ya Karehe nyinshi ku munsi w'ejo urubyiruko rwanze kwinjira muri zino modoka kugira ngo bateninge ino wazarendo bateninge FARDC. Ibi rero muko yatatu iravuga iti mu gihe nanone abaturage baba bakomeje kuduhamagara bavuga bati muze mudutabare nta kindi kintu twaba turi gukora rwose ntabwo twaryama ngo dusinzire kandi abiwacu bari kuduhamagara batubwira bati muze mutabare abaturage banyu muze mutabare abaturage b'igihugu cyanyu. Nibyo byatumye M23 ihita ifata umwanzuro ako kanya n'ubundi ihita yakabira bice bigize n'ubundi centre ya Karehe birangira M23 yikuyemo. Ese kugeza ubu Bwana Karemba Aimable urujya n'uruza rwaba rugihari ku muntu uva mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru akagera ngaho i Karehe ndetse na za Nyabibwe cyangwa umuhanda wamaze kuba ukoreshwa muri operation militaire gusa? Nuvuga ngo ikiganje cyane cyitwa operation militaire nizo zikomeje kugenda zigaragara mu bice byinshi bitandukanye byari mu bice bya Nyabibwe ariko cyane Nyabibwe yo nyuma y'uko inafashwe n'ubutasi bw'umutwe 23 umunsi umwe iminsi ibiri ushobora kuhagera ukagira ngo nani imirwano yahabereye. Yego. Urabona yuko Nyabibwe ho umutekano ni wose ariko mu bindi bice by'umwihariko nkanga mu centre ya Karehe ho hafashwe vuba. Urabona yuko bikiri ibintu ibibazo abaturage baracyafite ubwoba bati FARDC iraturataho amabombe irakoresha za ndege za Sukhoi irakoresha helicopters iturataho amakompora irakoresha drone za kamikaze dore yuko izifite bati irarakara igaba ibitero ku mutwe mu vento. Urabona yuko nicyo kibazo gihari ariko ku ruhande rw'urujya n'uruza ku ruhande rw'abaturage ho ntabwo ruhagaze neza kereka wenda ikitwa muvuma militaire mu bice byinshi bitandukanye aho M23 ikomeje kugenda itatira ibisozi myinshi itandukanye ari nako FARDC nayo yitatira ngishaka gufunga amayira yose M23 iri gushaka kunyuramo ariko ukabona yuko intare zasarangwe zitera intambwe zisatira ibice byinshi niko wazarendo niko FARDC batera intambwe nabo basubira inyuma bitewe n'ubwoba bukomeye bw'imibare y'abasirikare batinya yuko bapfira ku rugamba. Yego, hari abaturage bari guhunganga i Karehe Bwana Karemba Aimable?
Ikarehe mu bice bitandukanye bamwe bari guhunga berekeza muri bice bya Bunyakiri bimaze iminsi byigarwe n'umutwe wa 23, abandi barahunga berekeza ahitwa Sandro. Yego. Amaze iminsi hafitwe n'intare za Sarambwe, hari umutekano 100%, ariko M23 hari ukuntu iri kubigenza igafata bamwe mu basirikare bakagenda impande y'abaturage. Yego. Bafite n'intwaro kugira ngo bakavarinde badahura n'ikibazo, wenda bagahura n'abasirikare ba FARDC bakahohotera. Nibwo budasa urabona yuko intare za Sarambwe nako zitari kugira nubwo ziri guhangana n'utari kumva, niko navuga, nubwo FARDC ikomeje gukubitwa bikanateza n'ubwumvikane buke hagati yayo, ariko iracyagaragaza ishusho ndetse n'isura yo guhangana ku rwego ruri hejuru. Yego, kubijyanye n'abarundi bari baroherejwe ngaha muri teritwari ya Kayihe na Karemba Aimable, bose bamaze guhunga cyangwa habari abagiye bisha mu giturage bitewe n'urugamba rukomeye bahuye narwo? Uyu ni umwihariko wa FARDC ndetse n'icyitwa abafatanyabikorwa wabo. Ejo nahoze nsetse umuntu umubwira ni n'abasirikare ba Tanzania baje badukabye bavuga yuko bagiye gukora ibyananiye buri wese hano mu gihugu cya Kongo bakarwana n'umutwe wa 23 bakawutsinda. Yego. Nabo bari kugaragara rwose biyambariye impuzankano za gisivile bakatakata muri karitsiye bamenya buryo situation ihagaze. Aho nagerageza kuganira nawe akakubwira ati se ubundi uri gutekereza iki, akakubwira ati reka rwose nanjye ibintu byaransanze byaranyobeye. Ukabona yuko byinshi bikomeje kugenda bigaragara n'aba basirikare ba Tanzania n'abarundi ubona bakomeze guhangana, nuko batinya izina ry'igihugu cyabo, bavuga bati turamutse turetse guhangana twahanwa. Ariko abenshi mu bakuyemo impuzankano zabo barakubwira bati twebwe nta n'ugutekereza gusubira mu gihugu cyabo. Yego, Karemba Aimable, reka tujye ku yindi page y'amakuru akomeye ari kuvugwa ku rwego mpuzamahanga, aho rero muri aya masaha hakomeje kugenda hategerezwa ibiri buze kuva mu biganiro biri buhuze ba minisitiri b'amahanga bagize EAC ndetse n'abagize ni mu gihe kandi Loni iri buze kwemeza niba hakwiye koherezwa itsinda ry'iperereza ku byaha byakorewe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni kuri uyu wa gatanu ibihugu 47 bigize ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burenganzira bwa muntu riri buze gufata umwanzuro niba bazohereza byihutirwa ubutumwa bw'iperereza ku ihohoterwa ryakorewe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amaze igihe ari kubera imirwano ikaze. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru i Geneve, Julien Paruku wahoze ari guverineri wa Kivu akaba kuri ngo ari minisitiri w'ubucuruzi bwo hanze muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagize ati uyu munsi umuryango mpuzamahanga uricuza kuba utaratabaye mu 1994 kugira ngo bahagarike jenoside. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irashaka guhamagarira uyu muryango mpuzamahanga gusaba kwitondera perezida umwe mu baturage be bakomeje kugenda bagaragara. Aha rero akaba ashobora kwibaza niba Paruko azi ibyaha byagiye bikorwa n'ingabo z'igihugu ndetse n'abambari bazo birimo gufata abagore ku ngufu, kwica no gusahura ibya rubanda, kunywa ku manywa y'ihangu. Ibi rero akaba ari ibintu benshi bibaza. Ni mugero umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Bwana Patrick Muyaya yashimangiye ibingi bagira uti uyu uraza kuba umwanya mwiza kuri twe wo gusaba isi kugira iki kora ngo uhagarike ibiri kuba. Yashimangiye ko umuryango mpuzamahanga udakora ibihagije. Kinshasa yasabye inama idasanzwe ku nkunga y'ibihugu bigera kuri 30 bigize njyanama y'ibiro ubu birimo Ububiligi, Ubufaransa kugira ngo basuzume ibibazo byo mu burasirazuba bw'iki gihugu, aho umutwe witwaje intwaro wayo mu 23 ukomeje kugenda ugaragaza ko ushaka kurwana ndetse ushaka no gukomeza kuba waharanira uburenganzira bw'abaturage. Ngaho nguko rero Bwana Karemba wakomeza nawe utubwira n'andi makuru. Nubwo mu yandi makuru mu bikomeje kugenda bigarukwaho cyane hano mu gihugu cya Kongo nta kindi. Yego. Ni ikijyanye n'icyitwa societe civile cyane iri kugaragaza ndetse inasaba cyane umutwe w'umuventura ngo gukora buri kintu cyose gishoboka ngo ukirukana bamwe mu bari abafatanyabikorwa ba FARDC hano mu mujyi wa Goma. Yego. Aho abaturage mu makuru yimbitse nkomeje gukura hagati mu ntare za Sarambwe bari kuvuga bati turashaka yuko birukana mu MONUSCO. Imyaka yamaze irenga 30 hano ku butaka bwa Kongo nta kintu yadufashije, nta kintu yatumariye uretse kuba bamwe mu bakobwa ndetse n'abagore bari gushinja bamwe mu basirikare yuko babateye amada ndetse bamwe bakihakana n'abana. Yego.
bati rwose mwaradufashije mufata umujyi wa Goma, mufata ibice byinshi bitandukanye byara mu Kivu y'Amajyaruguru, ndetse muranakomeje mu nzira yo gukuraho ubutegetsi bwa Kinshasa burangaje imbere na Tshisekedi Tshilombo. Nimudufashe n'aba abafatanyabikorwa ba FARDC mukora akazi kose gashoboka nabo mubirukane. Ariko ukabona yuko AFC ba M23 bakomeje kubigenza gakeya bitewe n'ukuntu ibintu byabo bitwara mu buryo bwa discipline. N'imbwe yanditse inzandiko zisaba ko aba basirikare bahavanwa, cyane ko ibashinja guteza umutekano muke muri aka gace, kwangiza imirimo y'abaturage, kwica abasivili, kugaba ibitero mu mihana y'abanyamurenge. Mu gihe kandi ku itariki ya 26, 27 na 28 z'ukwezi kwa 12 na 24 iyi brigade yagabye ibitero mu mihana yahitwa Rwindu, Rwiko, Karingi, Runundu, Ogeufu na Evumi. Ibitero byahitanye abanyamurenge 4 barimo n'abandi babarirwa muri 70 bakomeretse kuri ngo bakomeje kuvurirwa mu bice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Ngo ngukoro bwana Karembe Aimable, reka turebere hamwe ibijyanye n'ibiri kubera mu bindi bice. Warikare byifashe gute, Rubero byifashe gute, by'umwihariko mu minsi yashize watubwiye ko FARDC ikomeje ibikorwa bya deployment kugeza ubu ayagezweho n'ayahe? Ngo ayagezweho mu misozi Rubero, mu misozi Warikare nta kindi kintu kiri kuvugwa nyuma y'uko FARDC igeze gucitirukanwa muri Masisi. FARDC igakubitirwa mu misozi myinshi muri Nyiragongo, mu misozi Rushuru, Rubero. Ubu nta kindi kintu kiri kugaragara ku kijyanye na deployment imisozi myinshi ikipe cyangwa ko FARDC ikomeje kudeployingamo kiri kuvugwa cyane. Yego. Nyuma y'uko intare za Saramwe zikomeje kugenda zegera biriya bice byahariya muri Nyanzira ndetse na Bikopo kugira ngo zirukane aba FDLR bariyo. Yego. Biravugwa ndetse biranemezwa yuko FARDC yagerageje gusa naho igaba udutero shuma muri biriya bice byahariya muri Kigahara hazwi ku izina rya Kampala, muri kiriya cyerekezo kiri mu muhanda route nationale gatatu mu byerekezo byara muri Nyamitaba ya mbere na Nyamitaba ya kabiri. Yego. Ariko M23 abakomanda bifite barenga 125 bakaza guhitana ngo abasirikare ba FARDC bagera ku 9 ku ruhande rw'abahigo special force bari bifatanyije n'abarundi bari baje kugaba igitero kugira ngo arebe yuko M23 bayishyira muri abice bya Nyanzira. Kandi binakomeje cyane, binavuga yuko na hano mu bice bya Butembo FARDC ikomeje kuhazana abasirikare benshi mu rwego kugira ngo arebe uburyo bashobora kuba bahangana n'umutwe w'M23. Yego. Bwana Karemba Aimable, dukomeje n'aya makuru. Amakuru dufite aravuga ko imirambo y'abasirikare biciwe mu mirwano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko abasirikare ba Afurika y'Epfo, itegerejwe uyu munsi kugera muri iki gihugu. Nubwo rero byari byatangajwe ko ku wa mbere n'umuyobozi w'ingabo z'iki gihugu cya Afurika y'Epfo SANDF ko izacyura imirambo y'abasirikare ku wa gatatu, biragaragara ko imirambo y'abasirikare 14 ba Afurika y'Epfo biciwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iza gucyurwa mu rugo kuri uyu wa gatanu. Urubuga Defense Web dukesha inkuru rwamenye ko imibiri y'abasirikare bishwe mu gihe inyeshyamba za M23 zateraga imbere muri Sake na Goma mu mpera za Mutarama, ishyigikiwe n'umuryango w'abibumbye uzayobora inzira yo gucyurwa. Umuyobozi wa SANDF General Rudazani yabanje kuvuga ko imirambo izacyurwa ku wa gatatu, ariko ngo biragaragara ko byatinze kubera ingorane zo kwinjira muri Goma iyobowe na M23. Nk'uko rero amakuru abivuga mu itangazo ryashyizwe ahagaragara ku wa 4, SANDF yagize iti inzira zose z'ubuyobozi zirarangiye zishyikirizwa umuryango w'abibumbye. Gahunda y'umuryango w'abibumbye yo kuvana abapfuye mu karere k'imirwano yaratinze. Ni ngombwa ko abasirikare bacu b'intwari bagomba gutaha kandi bagashyingurwa mu cyubahiro. Ibi ni ngombwa kugira ngo imiryango ihabwe amahirwe yo kubaririra. Ibi bikaba rero byavuzwe n'uwitwa Dakota Lengote, perezida wa komite ishinzwe umutekano ndetse n'abahoze mu gisirikare. Komite yagaragaje ko hakenewe iperereza ryihutirwa kugira ngo harebwe icyateye urupfu rw'aba basirikare benshi. Akaba rero ari ibikomeje kugenda bigaragara ndetse binavugwa mu bijyanye n'umutekano. Bwana Karembe Aimable, wari wambwitara amakuru adasanzwe ari kuvugwa ku Barundi nabo bari guca urugamba aho bashyizwe muri teritwari ya Kare. Ibi bihagaze gute?
ahantu usanga ku ruhande rw'abasirikare b'abarundi ho rwose bafite n'ibibazo bikomeye cyane kuko nyuma y'uko intare zatarambwe zatatse iriya misozi itandukanye hano muri Karihe, intare zatarambwe zigafata biriya bice bya Katana hafi neza n'ikiyaga cya Kivu, kandi ubona yuko byari ibyo bice biri strategique ku ruhande rw'abarundi. Yego. Hanyuma y'uko intare zatarambwe rero zifashe ino misozi zigafata ahitwa Bunyakiri, intare zatarambwe zikaba zamaze gufunga amayira y'abasirikare b'abarundi baturukagamo bavana mu kiyaga cya Kivu berekeza muri bice bya Buzibu hagati mu kiyaga cya Kivu, aho binavuga yuko n'aka gace kari hagati mu kiyaga cya Kivu M23 ishaka kugakuramo. Yego. kugira ngo ihagarike imisanzu yose ishoboka y'igisirikare cy'u Burundi. Biragaragara yuko rero ku ruhande rw'abarundi abenshi bari muri bice bya Rwiro, mu bari mu bice byara muri Katana bamanutse biriya byerekezo bya Kirinda berekeza ahitwa Kabare, abandi bisanga bari muri bice bya Mumosho, abandi berekeza biriya bice bya Kamanyora, bisanga biriya bice bya Ruvungi, kugira ngo rebe uburyo ki bakwikura mu bibazo bikomeye cyane bakomeje kwisangamo n'ubundi aho intare zatarambwe zikomeje kubakubita ahababaza, kandi binagaragara yuko igisirikare cy'umutwe w'amaboko ya gatatu mu gihe abarundi bakomeje kugenda bata urugamba bikomeje no kubongera motivasiyo idasanzwe, kuko biragaragara yuko ukuyemo abasirikare babarizwa mu mutwe wa FDLR bavuye mu Rwanda 1994 ukoze jenoside ugahongera ku butaka bwa Kongo ugahabwa indi n'abanyepolitike ba kino gihugu bakomeje kugenda bagaragaza imbaraga zidasanzwe zo kurezesha kuri uno mutwe. Biragaragara yuko icyiciro cya kabiri cyagaragazaga imbaraga ukuyemo SADC ni uruhande rw'abarundi, ariko urabona yuko abarundi buryo bagaragazaga imbaraga ku mirongo imbere ku rugamba nyuma y'uko batsinzwe n'umutwe M23 ugafata umujyi wa Goma n'ibindi bice bitandukanye byo muri Nyiragongo ndetse no muri Teritwari ya Masisi na Rushuru. Urabona yuko rwose icyitwa abarundi ku mirongo imbere ku rugamba za ngufu zabo advance twabonaga cyane ku mirongo imbere ku rugamba ntabwo zikiri kugaragara, ahubwo urabona yuko M23 yabitsemo igitinyiro ndetse yanabakanze ku rwego ruri hejuru, kuko barataka bamara kwataka bakumva ikomfora rivugiye mu birometero hafi na 40 barimo bagahita babwira bahamagara ku bakuru bakabwira bati twatewe rwose turegeraniwe, nimugire gutya mu dutabare cyangwa se mudufashe dusubire inyuma turebe yuko twakiza ubuzima bwacu. Ukabona yuko kandi bikomeje no kugenda ibibazo kuko n'imibare y'abasirikare b'abarundi bakomeje gutoroka bahungiye mu mashyamba ikomeje kugenda yiyongera kurusha indi mibare y'abasirikare b'abafaransa bari kwezwa no ku rugamba. Reka dukomeze page y'amakuru yacu bwana Karembe Mable tujye ku bijyanye n'ibiri kuvugwa aho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashyizeho impapuro zo guta muri yombi Corneille Nangaa wa Alliance Fleuve Congo ndetse na M23. Ubwo turagaruka n'ubundi dukomeza turebera hamwe n'ibindi bikomeje kugenda bitangazwa. Urukiko rwa gisirikare rwa Kinshasa rwashyizeho impapuro zo guta muri yombi wahoze ayobora komisiyo y'amatora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubu akaba ari umuhuzabikorwa w'ihuriro Alliance Fleuve Congo ryibumbiyemo imitwe ya politiki harimo n'uwitwaje intwaro wa M23 yitwa Corneille Nangaa. Ni icyemezo gikuwe mu itangazo ryasohotse ku munsi wo ku itariki ya 5 Gashyantare 2025 ryashyizweho umukono n'umushinjacyaha mukuru w'urukiko rwa gisirikare Colonel Migastre Palufe Mbuta Muntu. Ni iri tangazo rivuga ko izi mpapuro zigamije gusaba amahanga guta muri yombi Nangaa aho yaba ari hose, ubundi agashyikirizwa inzego z'ubutabera za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Corneille Nangaa ashinjwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibyaha by'intambara ndetse n'ibyibasiye inyoko muntu mu ntambara umutwe mu 23 tumaze iminsi wanganyemo na FRDC. Uyu mugabo niwe uyoboye komisiyo y'amatora ubwo Kisekedi Chilombo yatsindaga amatora ya mbere yo kuyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri 2018. M23 ikaba rero ikomeje kwigarura ibice bitandukanye. Ni mu gihe muri 2023 Nangaa yahise ashinga umutwe ufite n'igisirikare kuko yari abizi neza ko Perezida Kisekedi aziba amajwi mu matora ya 2023 nk'uko byari byagenze muri 2018. Iki ni icyemezo gifashwe nyuma y'uko M23 itangaje ko yafashe umujyi wa Goma ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru ndetse bakaba bamaze gushyiraho n'ubuyobozi bw'uyu mujyi.
mu Ugushyingo muri 2024 urukiko rwari rwakatiye Nanga igihano cy'urupfu ku byaha by'intambara n'ibindi bifitanye isano. Nubwo isaba amahanga guta muri yombi Corneille Nanga ari ku butaka bw'iki gihugu mu mujyi wa Goma ahagenzurwa na M23 aho bamaze kwirukana FARDC burundu, ariko kuri ngubu bavuze ko bamushaka mu buryo ubwo ari bwo bwose. Ngayo nguko rero Bwana Karemba wakomeza tubwira ibijyanye n'ibiri kuvugwa by'umwihariko yaba deployment ndetse n'indi myiteguro ya hato na hato. Ni ukuvuga ngo ku ruhande rw'intare z'Oturambwe ni icyitwa imisaza y'abasirikare bakomeje kujyanwa mu bice bya Rubero, Arimbongo, Migeri, Birambura, muri ya misozi yegereye Kazinyonge, mu misozi ya Burambo hejuru y'ikiyaga cya Edouard hakomeje kuzanwa abasirikare. Yego. Niko nanone no mu bice byo muri teritwari ya Rushuru hakomeje naho kuzanwa icyitwa abasirikare mu bice byari hafi y'umupaka wa Uganda n'igihugu cya Kongo muri ya misozi ya Nyamirima, Ishasha ndetse n'aya misozi ya Kagera na Kinyambugu bakomeje kuzanwa abasirikare benshi cyane ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 bakomeje kudeployingwa. Urabona yuko zatarambye muri Nyiragongo mu bice byose by'abari mu cyaro cya Kibumba, Nyamagana, Buhumba, mu misozi ya Kabare, mu misozi yo mu Kibati, mu Nigi n'Ubusozi, umutekano ni wose. Haracyakorwa n'ibikorwa byose byo gushyigikira ndetse no gufasha icyitwa sosiyete sivile kugira ngo barebe yuko umutekano wabo wabungabungwa kandi ibintu byabo bigakomeza kugenda neza. Ni nako kandi bihagaze ku ruhande rw'icyitwa Alliance Seze Congo aho bakomeje kugenda bakorana n'icyitwa sosiyete sivile mu murongo mugari wo gushakira hamwe ibisubizo byo gukemura ibibazo bikomeza kugenda bigaragara muri sosiyete cyane byatezwe n'iyo ntambara, aho Alliance Seze Congo yiyemeje yuko mu gihe gitoya igiye gukora ibikorwa byo gusana amazu ndetse n'ibindi bikorwa byangijwe n'iyi ntambara, by'umwihariko ibisasu byagiye bigwa ku mazu agasenyuka ndetse n'abaturage bamwe na bamwe bagiye bakomeretswa n'ino ntambara yakomeje kugenda igaragaramo n'umujyi wa Goma, kandi intambara yarangiye mu gihe gitoya nk'uko kandi ikomeje kugenda binagaragara ko abaturage bakomeje gushimira Alliance Seze Congo yuko ntabwo itari gukora kugira ngo ibereke yuko ishaka gukorana nabo kandi ku rwego rushimishije. Ahangaha ubona yuko biteye ibyishimo kuri urwo butaka. Mu yandi makuru Bwana Karemba Aimable, Uhuru Kenyatta wabaye perezida wa Kenya yagaragaje ko ibiganiro by'i Nairobi byari gukomeza gutanga umusaruro mwiza iyo ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo budafata ingamba zo kubidindiza. Ibiganiro by'i Nairobi byari biyobowe n'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba kuva byatangira muri Mata 2022. Uhuru Kenyatta nk'uwabitangije ubwo yayoboraga uyu muryango yagizwe umuhuza w'abanyekongo ndetse bikaba ari ibintu byari byitezweho umusaruro. M23 yari impamvu nyamukuru y'ibi biganiro. Ku munsi wa kabiri yabyirukanywemo n'uwari intumwa ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo Professor Serge Chibango ayishinja gusubukura imirwano. Gusa uyu mutwe warabihakanye usobanura ko wari urwitwazo rwo kwiheza rudafite ishingiro. Mu itangazo yashyize hanze ku itariki ya 6 Gashyantare 2025, Uhuru Kenyatta yasobanuye ko gahunda y'ibiganiro bya Nairobi yari ishingiye ku kuganira n'imitwe yitwaje intwaro irimo M23, kubaka ingamba zo kwizerana hagati y'impande zitandukanye no ku nama zo ku rwego rwo hejuru. Uhuru Kenyatta yasobanuye ko izi ngamba zari zishyigikiwe n'ingabo zari mu butumwa bw'amahoro bwa East African Community. Ibi byari bizwi nka East African Community Regional Force n'umuryango w'abibumbye hamwe n'izindi ngabo ziri mu butumwa bw'amahoro bwa MONUSCO, kandi ko zari zatangiye gutanga umusaruro mwiza ugaragara irimo kugabanuka kw'imirwano, gutaha kw'abavanywe mu byabo no kuba M23 yaravuye mu bice byinshi yagenzuraga. Uyu munyapolitiki yagaragaje ko kugeza muri Kamena 2023 hari icyizere ko amahoro yashoboraga kugaruka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bitewe n'ibyari bimaze kugerwaho kugeza igihe ibiganiro by'i Nairobi bishyizwe ku ruhande by'agateganyo. Yibukije ko gahunda yo kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hashingiwe ku biganiro by'i Nairobi yari ifite ibice bibiri: ibiganiro bya politike n'ubutumwa bw'amahoro bwa East African Community. Perezida Tshisekedi yirukanye East African Community mu Kuboza muri 2023 ayishinja kutarwanya M23.
byageze aho Perezida Tshisekedi atangaza ko ibiganiro by'i Nairobi byamaze gupfa, ashinja Perezida William Ruto uyobora East African Community kubagamira ku Rwanda na M23. Ibyo byanatumye yanga kwitabira inama z'abakuru b'ibihugu bigize uyu muryango. Ibiro bya Uhuru Kenyatta byagize biti gahunda y'amahoro ya Nairobi nubwo yashyizwe ku ruhande rw'agateganyo iracyari ingenzi mu biganiro byo gukemura amakimbirane ari mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uhuru Kenyatta yagaragaje kandi ko ibiganiro by'i Nairobi byuzuzanya n'iby'u Rwanda bihuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Angola, kuko byombi bigamije kurandura burundu ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akaba rero Karembe Aimable hano yagaragazaga uko ibintu bikomeje kugenda bigaragara ndetse nuko umwuka uhagaze. Ngira ngo watubwira noneho ku bijyanye n'abaturage, wambwiye uti benshi Goma kuri ubu nta mpunzi ziyasigaye. Ese bagiye ku bushake bafashijwe iki n'uruhande rwa M23? Ku ruhande rw'icyitwa sosiyete sivile hano mu mujyi wa Goma, yego, urabona yuko rwose ibintu bikomeje kugenda bigaragara yuko bikomeje kugenda neza. Ahangaha nta kintu kidasanzwe navuga yuko M23 itari gukora kugira ngo irebe uburyo ki yahuriza hamwe uruhande rw'icyitwa sosiyete sivile kugira ngo bahurize hamwe umugambi ndetse n'imbaraga mu kuzana ubuzima ndetse n'umutekano. Yego, kuko M23 iravuga iki, ntabwo umuturage wemerewe rwose kurara nabi, nta muturage wemerewe kuba yahungabanya umutekano nk'uko Wazalendo zabikoraga mu bihe byahise tutarajya muri uno mujyi wa Goma. Urabona ko ku kijyanye n'icyitwa sosiyete sivile muvuma ibyago mu masaha nijoro, mu masaha ya kumanywa, rwose ibintu bimeze neza, nta kintu wabivugaho cyangwa se nta kintu ushobora kuba wabigayeho ku ruhande rw'uko umutwe wa M23 usunze umutekano mu mujyi cyangwa no ku ruhande rwa sosiyete sivile. Yego, Bwana Karembe Aimable, ka dusoreza ngaha tugushimire cyane. Yego, murakoze cyane.